Ya Rabbi ya Nabi. Allah kepada kita bukan perintah salat, bukan perintah zakat, bukan perintah haji, bukan perintah umrah, bukan perintah sedekah. Perintah pertama yang diturunkan Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah tadi sudah dibacakan dalam penampilan tafsir ayat-ayat terbawi. Iqra, bacalah. Ya Rahman tubaliya. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Adnan ya.